Mbifurije umugoroba mwiza abadukurikira hano ku Ishya News TV. Twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza, twizere ko buri wese yakomeje kugira uwa gatandatu mwiza cyangwa se yinjiye muri weekend ameze neza cyane. Nanjye meze neza, namwe mushobora kutubwira uburyo mumeze munyuze mu mwanya w'ibitekerezo, hanyuma munyemerere turebere hamwe amakuru agezweho muri kana kanya, amakuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane guturuka hano mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yibanze ndaza kugenda mbagezaho nuko u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizeho imirongo y'ibikorwa by'urwego rw'umutekano buhuriweho. Ibi byose biri muri gahunda ndetse no kubahiriza ibikubiye mu masezerano impande zombi ziherutse kugirana mu mezi makeya ashize, by'umwihariko akaba ari muri gahunda by'umwihariko yo kugira ngo banarebere hamwe uburyo bashobora gusenya umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mbibutse yuko ibikorwa byo gusenya umutwe wa FDLR bizaba bihuriweho, ariko kandi nyuma yo kubisenya u Rwanda narwo rukaba ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi bivugwa ko zaba zarashyizeho. Ibi byose ni muri kubahiriza nyine ayo masezerano. Ni inama yabereye i Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia. Turaza kurebera hamwe byinshi mu bikomeje kuvugwa kuri iyi nama ndetse na gahunda zikomeje guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kuvugwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma ndakubwira ko uwahoze ari minisitiri muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwinjira muri M23. Ibi byaba byagenze bite? Byaba byatewe n'iki? Byose turabirebera hamwe muri kano kanya, hanyuma muraza kunyemerera kandi ngaruke ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa kuko bikomeje gutangazwa. Bivugwa yuko kugeza amagingo aya ngaya Yoweri Kaguta Museveni yaba yohereje mu kiruhuko cy'izabukuru ba generali bagera kuri 7, ndetse n'andi makuru yose akomeje kugenda avugwa reka tuyarebere hamwe muri uyu mugoroba. Mbifurije ibihe byiza ku badukurikiye bari mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, murasazwa bw'u Rwanda, mu burengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, n'abadukurikiye muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mwese mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije no kumererwa neza cyane. By'umwihariko reka mbabwire yuko ibintu bigiye kurushaho kugenda neza cyane kugeza amagingo aya ngaya. By'umwihariko reka nkubwire ngo kandi ibiganiro byacu ushobora no kuba wabisangiza ku nshuti zawe. Hanyuma nyuma rero turebere hamwe byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se byinshi mu bikomeje kugenda bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese, by'umwihariko ikaze kuri mwebwe mwese aho muherereye. Reka aya makuru kwanza tunayahere kuri iyi nkuru ivuga yuko u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze gushyiraho gahunda zihuriyeho zigendanye by'umwihariko n'uburyo bagomba by'umwihariko gucunga ibikorwa cyangwa se mu rwego rw'umutekano. U Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyizeho imirongo y'ibikorwa by'urwego rw'umutekano buhuriweho rero n'ibihugu byombi. Iyi mirongo rero yashyiriweho rero mu nama y'urwego yahurije abahagarariye ibi bihugu i Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia kuva ku itariki ya 7 ndetse n'itariki y'8 Kanama 2025, hashingiye ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC ku itariki ya 27 Kamena. Iyi nama kandi by'umwihariko ibaye ku nshuro ya mbere yitabiriwe n'indorerezi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Qatar. Intumwa rero by'umwihariko y'umuhuza washyizwe rero n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Nk'uko bigaragara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kandi ya Amerika yasobanuye ko u Rwanda ndetse na RDC ndetse n'indorerezi baganiriye ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC. Uru rwego kandi ruzwi nka Joint Security Coordination Mechanism nirwo ruzakurikirana ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Muri urwo rwego kandi buri ruhande ruhagarariwe bihoraho rero n'abantu batari munsi ya 3, barimo rero umusirikare wo mu rwego rw'ubutasi ndetse no guhagararira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Amasezerano ya Washington DC asaba abagize uru rwego guhura buri kwezi nyuma y'inama yarwo ya mbere ibereye muri Ethiopia ya Addis Abeba. Biteganyijwe ko kandi izindi nama zizajya zibera mu Rwanda ndetse no muri RDC. Ibi kandi byanashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe agira ati, izindi nama zizajya zibera mu Rwanda ndetse no muri Kongo tuzajya dusimburana.
buri ko rero habaye inama hazajya hategurwa raporo y'ibyemejwe ishyikirizwe ibisirikare, ubutasi ndetse na za minisiteri ku mpande zombi. Abanyamuryango bahoraho kandi b'uru rwego basabwa kujya bitabira buri nama bose, kandi buri gihugu rero gisabwa gutoranywamo umwe rero uzajya avugana nabo ku rundi ruhande, kugira ngo rero bategure by'umwihariko gahunda igomba rero gukurikiraho. Biteganyijwe ko rero imirimo y'uru rwego izarangira mu minsi 90, kuko rero nibwo biteganyijwe ko ibikorwa byo gusenya FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize rero bizaba birangiye. Mu gihe rero bizaba birangiye, hazakurikiraho gahunda yo gushyira uburasirazuba bwa RDC ku murongo mu rwego rw'umutekano, nayo izamara iminsi iharurwa muri 30 nk'uko bikomeje kuvugwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nyemerera kandi tunakomereze no ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko n'ubundi hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ahakomeje kuvugwa byinshi. Bivuga ko kandi umwe mu bategetsi bakomeye cyane rwose bivugwa ko yari asanzwe ari ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugeza amagingo aya ngaya yaba yamaze kwinjira cyane by'umwihariko yaba yamaze kwinjira muri M23. Aya n'andi makuru mashyashya amaze kujya ahagaragara cyangwa se amaze gushyirwa ahagaragara. Byaba byagenze bite? Ese byaba biteye bite? Uwitwa Paluku Kisaka yegereye by'umwihariko Yereyere by'umwihariko wahoze ari minisitiri muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yinjiye mu mutwe wa AFC urwanya ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yereyere kandi ukomoka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, yabaye muri guverinoma ya RDC nka minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage, yishyira hamwe by'umwihariko ndetse n'ibikorwa by'ubutabazi. Uyu mugabo kandi usanzwe ari umurwanashyaka w'ishyaka PPRD rya Joseph Kabila Kabange, by'umwihariko wahoze ari perezida wa RDC, yanabaye minisitiri w'uburobyi ndetse n'ubuhinzi ku butaka bwa Kongo. Kuri uyu wa gatandatu rero nibwo by'umwihariko uyu mugabo yagaragaye muri teritwari ya Rubero, aho yari mu bukangurambaga rero bwo gusaba urubyiruko rwo muri iyo teritwari kwinjira mu gisirikare cya AFC mu rwego rwo kugira ngo babohoze Kongo. Muri ubu bukangurambaga kandi uyu mugabo yari kumwe n'abandi bo mu bwoko bw'abanande bavuga by'umwihariko rikijyana barimwo nka Rumumba, Kambere, Muyisa ndetse n'uwitwa Wanzavalele, Timote ndetse n'uwitwa Siasemba, Adrie, Jerivazi, Saliusi ndetse n'abandi bagiye batandukanye biganjemo abavuga rikijyana. Mu bukangurambaga bwe, Paluku kandi Kisaka yagarutse kuko rero M23 imaze kubohora uduciro dutandukanye kuva mu mujyi wa Bunagana kugeza muri za Bukavu, aho amahoro n'ituze ugereranyije n'uko rero byari bimeze, by'umwihariko byamaze kugenda bigaruka ugereranyije n'uko byari bimeze hakigenzurwa n'uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo. Yumvikanye kandi asaba abanyarubiro gutiza M23 amaboko kugira ngo izanabashe kubohora imijyi nka Kisangani wo mu ntara ya Chopo, by'umwihariko wa Kremia muri Tanganyika, ndetse no gukuraho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kugeza ubu rero hari ubwoba bwinshi bw'uko intambara ishobora kongera guhaguruka cyangwa se kongera kuzura umugara hano ku butaka bwa Kongo, mu gihe kugeza ubu ngubu abenshi bakurikirana hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bavuga ko bakomeje gutegura impungenge n'uburyo intambara ishobora kongera gututumba, nubwo abakurikirana hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bavuga ko abahuza nabo bakomeje gukora iyabwabaga kugira ngo intambara ibashe kuba yahagarara.